Dragi prijatelji, na kraju ovog dana koji je posvećen Titelu i okolini, popeli smo se na Titelski breg sa kojeg puca fenomenalan pogled. Upravo smo ispred, odnosno naspram sela Lok i ovog čuvenog pašnjaka, možda najfotogeničnijeg mesta u Vojvodini. Malo nas oblaci zezaju, ali lepo je za vidjeti. Cijelog života ovde prolazim i sad se prvi put. Ovde je sad pre par minuta bila jedna prekrasna duga. Jeste. Kao vidite ovde kakvi lepo prizori. Zaista kraj treba više to istražiti i pošetiti ovim brežuljcima i uživati u prekrasnim krajolicima. Vidite, ovo je pravac za Titel, a ovamo je pravac prema Novom Sadu i za Vilovo. Kao što vidite, tamo će nam se ovce popeti na kola. Da, ovdje su krenule sa svoje paše i skrenule su se na ovu stranu. Ne znam da se vide one u daljini. Evo je bar oči. Znači, ovo da je dosta samo. U svakom slučaju, javljava vam se verovatno sledeći petak ili sledeća subota sa nedelja. Vidjet ćemo. Ako se budemo javili u nedelju u Kovilju, pecat ćemo tamo najverovatnije, ništa ne obećavamo, ali očekujte nas narednih dana. Tako je, naš tempo diktira. Vidite, iz ovog priloga je zaista ovih dana promenljivo. Danas smo svašta